Dé choche sa hai an an fànais. Hamische the rocket agaleniu is on shot a vinochu. Stoche gonna vuishu cholwache sa ha kuak ne grenie. Hashin is ga nach el ale no atmosphere an an fànais. Hashuche hies in halu cho forstenoch. As earnish ale, varai gahen ne grenie gach dinje aku. Ha an ale akusje a kamal istay ieder rakkedag de hees is on a voor chudjen Flannach. Ach, gaan je kaal aan een fànais a chamis smaak it gahen ne grenie. Lesje shin, in hu sho, het een hoog suas gekiert is 40°C. Ach, in hu sho, teutje in hoog ko eishal, die kiert is 40° voor njoni. Nach hela jedoch smörnjochal, had je voor de gakiert is 60°C at der ötu sin hu ele. Geforsch noch woese, ha en jeshe anish akumse, wan technolis, a chamme savache mi an een tjoch sem bi. Oh, mo graag, ha sprejoch het chink am jousi. Shargo tjejig an rocket. Nisje, neem me a korsje aardig en mimi shouldn't oh, ai, en put an show. Denimi femige de premium hut aan kjaar. Aha. Wee. Oh, maar graag. Wel, nach maken ik oprecht zin. Agus, ha me a god angel gynnu ich mi, bynjak yn Brussel och na betraaien. Cuir, leis gyfer mi ydach gysafatjes sy'n heoch, nach aus is in Bekah mu Bhoireannaich aan een fànais. Ha Bhoireannaich vi oavsach cuideachd aan een sùil en anish an a háisich luch science go ransach och een app in Thèid. I gangen sin, cha ro a ferris de Bhoireannaich is on Bhoireannaichin, agus getrich cha ro a fein anje is on een obair I vat de dhèanamh. Va tar Bhoireannaich an an sùil science sin huiachug va sin, ach ha misje is on brin mu een Bhoireannaich geharach leis go ra an obair rein ishe dhèanamh na de háisi sin I Cuir gaine suas gan anis. Shisha Catherine Johnson, ban a middag noch a rukig an an neikea diak zoog diak. Vai feed va mathematic agus simig rot iongantach reini na Bidh. Ach haige sonitje aniche is on reini is een Speuradair John Clann a haikechug I de visionike an an neikea diak shisket siga. Bij John Clann hiet dinje a diev a chóirstich na talavin, ach a sunnish an obair rein Catherine Johnson, cha viag sin teothachd, agus cha vigan hikshe a hacking in new akin, mar a heit ag rockagin ske an an fànais. Sé Crios-meadhain a han rockage a lunchig agus a chudromach in Thèid. Idash sna seanlain, sna cuideachd, cha rá computerin ítir chomma scha cuacoch sa hat deniu, agus vigat getrich I brisich. Agus ri lein seo cha burin erab sa viag daine sna systemin mathematicacha, systemin a rá féim gus smaach a chamal rocket John Clann. Year Clann Johnson a seoirse mathematic a bheit yi is an a gáil chóirsteachú na talainn óbracha gomach leis gur a bechumasige, agus sin a raini, as earnish computer. Val waan chréitjes ige eintje, agus ha colach gnhoorta, ma ha ishe a gra gyfer na haruin kjarst ha mishe jishal. Bhoireannaich iongantach. Cha bet jedoch mission John Clann a huad Bhoireannaich a mathematic Catherine. Chlach nasa in dói óprachaige gus Speuradair a chud chun jalig. Sé féad gascocha heintje de look óprach science fag in Thèid. Agus éisiom de chudjigin ein obair an an rún nach roikenhaum getur fascatje de Bhoireannaich. Oh, ma chlach de ha sin! Ah, kijk ha fànais! Kijk me, Christian had triple jockey! Had Christian fànais in knoopjes! En de spelers is schijnlijk verslaat! Oh, en we hadden 4 eggings! Oh! Hij ging get cleansing good failure is Speuradair
Na gaibdra. Hier sin a bheisiú go